дорогие дамы и господа, федерация FC Global сборная представляет трехраундовый бой весовой категории 84 килограмма. И слева от меня синий угол. Бой представляет Республику Узбекистан. Бойцовский клуб Тим Турдалиев. Бой тренируется под руководством Турдалиева Хаджа Акбара. Бойцу 21 лет. Вес бойца 84 килограмма. Рост бойца 1,77 сантиметров. Это профессиональный дебют бойца. Боец является кандидатом мастера спорта по дзюдо. Встречайте! Мастер Магомедов! И его оппонент красного угла. Боец представляет Кыргызстан Алай. Бойцовский клуб Алай.ка. Боец тренируется под руководством Рахманбердиева Утадагана. Бойцу 21 лет. Вес бойца 84 килограмма ровно. Рост бойца 1,85 сантиметров. Это профессиональный дебют бойца. Боец является мастером спорта по воевому самбо. Встречайте по прозвищу Там Паралаю Адурбек. Başını sekin çıkardağıcı. On yolun benim başını türküp durup tutmasın. Köp küçüğünü getiriver. Köp küçüğünü getiriver. Köp küçüğünü getiriver. Köp küçüğünü. Yemi sekin tutmasın al. Geldi geldi. Olandı. Ne artıl var ama. Putka dur. Putka dur. Putka dur. Putka dur. Kapa. Hadi sen mi kare olacaksın? Çok benim. Başını. Oğlum. Hayır, ben şuraya gel.
втором раунде, 2 минута 10 секунда. Треугольником победу одержал Палай Assalamu alaikum. Olay, belli. Birinciden Allah'ta olan çekiş şuurlar olsun. Şu cengizli muhanesip olanla. İkinciden beni bu dünyada okuyan ata-neme. Apam da böyle otan kızırdı. Apam ben sizden soruyorum. Ata-neme, çeksiz. Rahmat. Bu dünyada okuyan için. Beni bu ufak geldi. Koşup Göktuğ Mesler Diyotkar Rahman Erdoğan'ı Taliban Takama Çeksiz şükür oldu. Aka Tayzın Bulanzıge Bardığımızlardan kolduğumuzda Rahmat Meni uzarga kolduğu kelgen Ayşinelerim, Ayştalarım Akalar, Gültümanlar, dostlarım Bardığımızlarga Tereng, Tayzın Aslan aka, Abdüş aka. Olay Dapka. Aslan akam lazım. Dayanladı. Sizge rahmat aka. Çek şükürler. Halkalar. Bayramlar. Жақсы жете алыңдар. Чоң рахмат.